nkonya bale black sheets egati ebintu binde vinge inyura nka mbamwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbamwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero wikumbolera ibintu biga asiri gurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchiwo songo bakere simgwe trasete namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Tariki ni 13 mutinyino yo gatano kabiro mwaka no yowe chirubera mirongo hebere ne tano nomo mwancho mu ligerinde no kwege nambi yorando nsia sole nago kwanire nabo kwaligane kwenyora mangana maya ye kionga chinsebere chabo no botukereterane serasi nyakunde asense meri manyiryo ni gare Wilson makoliri tangani adegati ali kwaligane tsia senchira yowe. The student is temporarily closed for a few days so that we take stock of the losses encountered in the dormitory. Eskuru ya sekondari ya St. Paul's Nyankanda hime ya Monyero kitutu cha Chinothe gusie kuri murioka magega yo murero gwateka se nyumba yo buraro yeskuru yo. We are appealing to the government of Kenya to come and take its responsibility as government a little bit seriously, because if it continues this way, then we are totally going to be a failed state. Yorengo muwaziri wechisemi zekirima chagunigaruro kubole gochia serikali kubikabera bali bunsi bagendete go ikirani obosali. Yekeroge kiane kyo bogaba nanta ke kurama abande. Asiki kwani gonje ni gonko kagira ngano biyakababali. Mo wimenere buye kaunti ya Nyamira munnecherusha mumanyi ni garuro kubolia hochi asabarai okora siasa chomulembe chingaki chinsi ya Kenya gendete kwerubeli asobo cholio bonene. Karibu homonchumo ligerelia haboroki wana baibuli seskuru ya secondary ya St. Paul's Nyankanda hime ya Monyere bunge ya kitu cha Chinothe Kaunti ya Kisii ni bagendete ko barasere nene magega y'umuriro gwatekana gusambe nyumba yo buraro obotuko bwo kira rero aseni benyinge ya saligwa boneko gakorekino mo director w'Kisemi sub county ya Marani Justice Kemei uyu nkwana yaye ni gitaseni kyagetembe hotel buna aborokigwa babwatukirwa chichinka hasobo tukibwa chakiwe ko bwatekana nege korwe kumuliktodani runtiri robotirwa sinchira yo wikra. Nurses kuriga ya secondary yigotoka sub county ya Marani imeye county ya Kisii asaboroki gwetani miemo bautia makweli ubutuko bwokira rero ga yomorero gwatika na gosambe nyumbega yuburaro kore nonyera bokirira ugosaligwa kwini benyinge kurengana n'umudirector w'Ikisemi Miga Justice Kemei niko yababetereria gusike skuriga na kubotoka aborokigwa bonse guchinka uraribaga libotuki gokorwa nemero birinde kobekwa hase bararare chinga kibakoirana wetera soboteneri wense miga no bukonyi kurwa serikali. Na hivi sasa halmashauri ya shule board of management wamekutana tangu asubuhi na wamechukua uamuzi ya kwamba
the student is temporarily closed for a few days so that we take stock of the losses encountered in the dormitory and also rectify a few issues, the property that was destroyed in the dormitory before the students report back. Nonye nabo nigamenta buna igati ya borokigwa tayari babekero biara na bagenderete gukonya obubisa babanyimba sobotuki na yani gagoja chingaki obotuki boyo bagenderi hasi skuru au aiga Kenya kubotekana nemerero y'ikiskuru hasi chenjira chibotutukano ebikore nonye nabo bererekanire komentekana na munasa motuka bwango iga. We also have investigation that has been going on. Right from last night, the DCIO and the other law enforcement agencies wamekuwa katika shule to investigate the matter, and the process is still going on. The investigations are still going on, and we are going to get a final report concerning this matter in due course. Mkuruba terega seni kia gatembe kurega kitutu cha North ime kaunti ya Kisii. Eriterane nguruko Daniel Untiri. Uya mwanamulekito Daniel Untiri hasorobotiro. Waziri mukuru w'ekisemi Ezekiel Machogu oibwego kirikiro kibugavana we kaunti ya Kisii asabachori bulebosioni gamumerana mona bamenye babonchaliange chimisa na somo cyobosongo igabana kirigo chiko bakorera magendro buna onye buyokoro sichiro kinyagitali biti chipara kisemi nabwigo abayenekeria gochia kobaigitali gisaine kirara chorwe asabachori bonene bulebosio bakiri babere Cliff Ombeta boigo steropole abo bakorigekiro kibujumbe babonchali nabarabuni ko bairali bagelio na kweyakere ko mulkitu Wycliffe Tyson Manyara orobotirwa sinchira yo Wycliffe abamenyi babonjali angechimia inye baikirana asemo cyobosongo na komerana omuwaziri omukuru w'ekisemi Ezekiel Machogu ase egekarekyo nigo Ezekiel Machogu abaliere eira yogocha ko bakorera amagenderero ekero arachorwe buna omugabana okisi obocholi bolebosio bonjali ya suneka dokora aline kurende itielo ngalitari usneo anene kusneya yemiso apart from Rihanna das manasau wanja matoko ko gavana alisu na kabeke ere before timi abana benubara na batevinga egense kemo matoko ko gavana rabeke asumu chuito manene usuneka mwa kisha tuwabengere before mwabo ile stadium inoje mijia sona tuweka wakora inoje asetore geti gerina kekure miaka na lenga yenga kete tayiwe utangasuna ukero siwe yaneka rosunka kabon na sato konye karumwa kile chikuro byetu abere gavana ya Kisii County engineero dege ndogo tabanga ngekoreke kiagare tilo tibuche county njisa ile akore ya akore gashiyo Machogu boigo nabachika gochia koba abanjali egetali geisaine ase county ya Kisii mtu aliyera neira aende timu namba yetu mheshimiwa Magaro mheshimiwa chimi una tupange te county ni makera ras makere nyomba eno rege tarikia toto gatena umonjara mano rege tarikia umurai bw'ikiama kia PDP Chemisi Omingo Magara boigo naikirana ase ababoria bamubwate se Machogu boigo Dr. Fred Matiang'i abeko kompesu ne timu ngiego na bajayo si metoke asoro boigo tarikia haleluya abagokiri babere Cliff Ombeta boigo Stella Opole abo bakurigia ekirokyo bobunge bwa bonjali na barabomba yakera ekoko na kitu kingine niko tayari kufanya kazi na kila mwananchi kila bonjali niambie unaona tunaweza kuweka maendeleo kama niko na ndoto kuelekea kwa hii mpango yangu ya kutengeneza bonjali iendelee mokana choro mwaki aretejeria ebina na kore ne binge that shows you ekina takiro korega asi ingwenye kora no moyo yomo kokokomo ndemo fundu oro ni moja kora ko to nya wakati mesega reacting na ile to mukuri kale talifa
Nitwachire gatembe kurwa obugatagati bw'omochio bosongo nje Wycliffe Tyson Manyara. Bia murikito Wycliffe Tyson Manyara hasorobotiuru. Magega yogokoreka muna bamenyi babo nchali omusike machogo. Muraibe kiama gia BDB chemiso mingo magara na boigo mwakirikiri fombeta. Iko baboria serikali nyare kugirigereria chiburaburu ekyo kigendete comment kana mono aigeme yensi ya Kenya. Ukwana muna barali ni baboria serikali inyare kubeka byara bali bonsi bagakora obusali abo bayimukirwa egetambukire getindi kyelichiko. The cardinal and the primary responsibility of any government, as we know, is to protect and secure its people. Security is the paramount responsibility of a government because government is supposed to protect human life and the property. What we are seeing in Kenya today is most unfortunate and very sad because yesterday you saw Kisumu, wounds who are being sponsored by government agents. We saw what happened in Orikarau Nyandarua, where a policeman shot somebody who was innocent. We condemn this because really, as Kenya, if we go down that road, then we will not be our country. We will not be able to have a country. We are appealing to the government of Kenya to come and take its responsibility as government a little bit seriously, because if it continues this way, then we are totally going to be a failed state. Kuhimiza serikali wachukue jukumu lao kwa kuchunga maisha na mali ya wananchi wa Kenya. Kisi included because tunalipa kodi. Atuulizi kwa kupembeleza. It is our right. Imeweka katika katiba yetu, lazima kila mtu apate haki yake. Haki ya mwingine inaisha pale yangu inaanzia. Anybody who is in power right now, anybody who is in government right now can harm you and walk away scot-free. Why? Because they are being protected by the same system that you expect to protect everyone else. Ko boligwani go kwa rurugo cha sabaibuli kurenda abana babo hasi yarorekanire komentekana ku bikoro by'abana bake gosaligwa na goitwa kuno kuboli ko mu women rep county ya Nyamiro mungna cherusha mumanye ukwana nchinga kyabwa tuke kabukya magendero hinseye kegancha kyangafu kinsemo cha gucha bosamaro homoske cherusha igagikere bikoro byo hasaruro kubolia gochi serikali gukora ebikoro bya soko beka byara abagendete kubikirani. Nini inaendelea katika Kenya yetu? Kwa hivyo nataka kwanza niongee na wamama, wale wamama ambao wako na watoto ambao wanaenda shule. Juzi hii wiki mzima tumekuwa tukisikiza kutoka maredio, kuna wasichana wawili ambao waliuawa, bado hawajashikwa. Mlisikia? Wale wasichana wadogo, mmoja alikuwa 4 years, mwingine 5 years. Ni watoto wachanga ambao walikuwa wanaenda shule. Na ilikuwa asubuhi sana. Na wacha niwaambie, hata hapa kwetu nyinyi wazazi, unaamka asubuhi unaenda kuchuna chai. Unaamka very early unaenda kwa shamba. Unaacha watoto unamwambia uweke uniform uende shule. Mtoto wa 3 years, mtoto wa 4 years, mtoto wa 5 years. Nyinyi wazazi, siku hizi sijui wale wa zamani najua tulichungwa. Wazazi wetu walitulinda vizuri. Lakini nyinyi wazazi wa siku hizi, mjue ya kwamba jukumu la kwanza ambalo Mungu alikupatia ni kuchunga wale watoto ambao alikupatia. Unaamka asubuhi, unaenda soko, unaenda kununua vitu, sijui unaenda Keroka, wengine wanaenda Daraja, wengine wanaenda Miruka, ndiposa waleta vitu. Of course tunajua mnaenda kutafutia watoto. Lakini ukiacha watoto wa miaka 5 peke yake kwa nyumba, wajipange, waende shule na hata warudi, asubuhi unakuta kama mtoto kachanga kanaenda shule peke yake. Nyinyi kwa sasa Mbiamore, huo ni ngwana kweli? Jukumu lenu ni kulinda watoto. Na mnajua sheria yetu inasema mtoto akiwa chini ya miaka 18 huyu anahesabiwa mtoto. Mahali popote ambapo wewe uko,
Lazima uchunge na ujue mtoto wako ako pande gani, anafanya nini, ako na nani, ulimwachia nani, ako safe. Umusikije Jerusha Momanye hoyo ikrana seskuru ya sekondari ya Gucha ase wade ya bosamaro asomo ya kaboko sire byombe ubatuka chitangi cha mache gochi ase chiskuru usire birabo byemepira sokoba emepira na boigo chi uniform ukwana chingeke cyo Jerusha boigo ni garuro kuboli gochi asaba na siasa ukora siasa cyo murembe na boige chibwate amaskani keroge kiane kyo bogaba nanta ke kurama bande ase kikwani gonje ni gonko kagira ngando muya ko babali tindi kora monde dande mumanye kero kikyo bogabana akina asoki akimo montige kabako kamora anje 2027 morote mere mu mwangete tinyaro katino mugante bintirende sukuru teyo tinyaro katiane titari gotwara titabwa tisanitari tawe muna tiko era tiakire ko era next time muna bako igora tisanitari tayari na bangire ngochi chachi era muna nacha high school weye na maita baiseke mbalengo primary aro na areta tembono igati achakire ko era secondary aria imbwate tisanitari taweri ngo abaiseke baino amangana ya mate muna naga soete ntena amanyitena abana baino akara bari gotirote no bari kogenda baba raped especially at school abandi basira baba protected ngataka kwa advocate for water tanks in schools yamanyire ko be party ngiya Goeta apart from a few tora tebe supporting na anka tutarakora togo chakokora in the order of Nyamira tisukuru tiana na arune titangi almost chance asengencho amache ni uhai kaki tenda etoko sorora ekiagera sisi akina mama ndio tunapenda kuona watu wakuwa clean, wakinywa maji clean na kila nyumba ikiwa na maji. Na nje ntaketoko sabagaki siyo chaki baba kugwata lero iga anse ino gaye bono gokorera Kenya nkimara kini anse ino lero gaki na gosora iranja gaki abantu abakubansorera toje tole mege simaga ele nege simekio gesabu abantu baitai gangwanja muri tomasorere Mohorai benso muske William Ruto ni gakagere gochikoiro bora ya sentunda ya kabere asobo chole boneno mwaka bechirubere meronge bere netano nebere hayonkorengana no roboti kirene kyombe kya Invo Truck. Mohorai benso muske William Ruto ni gatangene kerengo kya meronge 3 na ibere igoro yemya kubatikwa na Karonso 13 igoro yemya kubatikwa here Dr. Fred Matiang'i amo na Edwin Sifuna ni gobabwate ekerengo 12 igoro yemya asekero yomo Igatika shagwa obwati nenye igoro yemya bapo wino obwati sato igoro yemya David Marako obwati bere igoro yemya amona madhakarua osiekamo moneye mo igoro yemya asense moyendo mo ko ekero keboko nyubo muraibense orengana ne kiombe kyo mo Professor Kithure Kindiki igatangane igoro ya 30 nene igoro yemya iradisi wanga 10 igoro yemya Oburu Odinga isano igoro yemya nere asanicho onyorainye igoro yemya. The Vice President scores 27% preference. At 26% would prefer Fred Matiang'i to be their presidential candidate. Of course, Edwin Sifuna comes a distance, third, with a 19% mention, and former Deputy President Rigathi Gachagua has 9%. So, just in summary, we also have other candidates. Only 3% would prefer former CJ to be the presidential candidate for the United Opposition. Then Martha Karua has a 2%, George Natembeya 1%, Eugene Wamalwa 1%, Okiya Mtata 1%, Honorable Babu Owino 1%. Then 10% are unsure on who they could consider. So, the key takeout, no much difference between the two leaders. It's, former Vice President Kalonzo and Dr. Fred Matiang'i. Notably, Edwin Sifuna has 19% as the third most preferred
presidential candidate for the United Opposition. And of course, we can see it by region, who is preferred in which region, and by gender. More male would prefer Kalonzo, then also other age bands. You can see Matiang'i as his highest in Nairobi, 30, then 29 in Nyanza and Central Province. Sifuna as his highest in Western as the possible presidential candidate. Then of course, Nyanza and Coast are tied. Wanchomo ligerelia so roboti ro no tokonyorera libori ase libori lito korenga ne birengereri byao igoro ya roboti rwe kyombe kya Infotrak kubwatikana nekero kyobora ibense ase korenga no roboti ro mura ibense Muske William Ruto nigo atangaine ase 32 igoro yemya obwatigwa na Kalonzo igo 13 igoro yemya Fred Matiang'i honyora 12 igoro yemya Edwin Sifuna nero honyora 12 igoro yemya Rigathi Gachagua anyora hinye igoro yemia David Maraga anyora ibere igoro yemia sanga munenche birengere bya wetera se namba yesimu ya 07 16 11 11 77 sanga munenche wetera se namba ya 07 16 11 11 77 gatembe ti Facebook na boigo YouTube kubatikana eliboli lyelitko lya lero tanyoro umotimo komoke tokwirana ntogendere kyonga senjira yobwekra. Eduka ya Uhuru Superstores yegotoke miyo muchobo songo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukali kurwa seche company ao obusi bw'engano amabuta y'icingeni kurwa seche company ao amajani kurwa seche company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa seche company lya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale Black Sheets egati bintu binde binge inyura nka mbamwatobokoreri obu yabunabono uyabo bosombi Gose Transportation mbamwatobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere bintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwetera sechi namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine kwabiri gukorya eroadshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch use emisangerekano ya siasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci roadshow cinde cinyinge bono nigo twakoletere track yibwateli bagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eliyogiriya nigo liri ya kigima elyo licunjukire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata ci DJ Janjere ci MC nabwigo track yana boko nyetumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street yago teko babuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika ildio oikera bantabange
Karibu nainde humwanchumo ligirilia. Igo tugochaka ne libulia sentunde yakabere ye kyunga. Iki saibere birangari bya kubatikana ne kyombe kia Infotrack kubatikana ne kiro kyobora ibense asomura ibenso muske wira mruto atangene gochia kwene kibana nkwira ruburaye asemeronge tato na ibere gore yemia ubwatigwa ne karunso musyoka ubwatigwa na Fred Matiang'e Edwin Sifuna na boigo maraga hosie kali sisanga muna nche birangari bya gweterase namba yasimi 0716 11 77 araigo krokuo nere unyanja mutaru kikorwa gesore obuna bokora ntuganyirete be kyombe kyo kegochagie tarari titanya gokerora igo gendera gusanga ebirangari bya gweterase namba yesimi ya 0711 77 uyo rengo munachebi no munene haigemeyense David Maraga igo hagendete gwe soke na kuikira burayi wa serikali ya Kenya Kwanza isebe burayi wa yomurai benso muske William Ruto ukwana chingeke cyo Maraga niga terubune serikali igo ya sinyure gukura kiburaburu hekyo kigendete kwene kigwa haigeme yensi ya Kenya anena sabarayi bokwamerelia serikali. Government is acting illegally. In fact, I could say that the Ruto regime has become a criminal enterprise. They are acting illegally, and that's why they are using unmarked vehicles. They are the police officers who are used even mask themselves, and they are in civilian clothes against the court orders that have required them to be in uniform with their police force numbers so that they are identified. A government which has nothing to hide does not act like that. There is no reason whatsoever why a government should be involved in acts of criminality and hide behind unmarked vehicles and masks. So that's what we are saying, that Kenyans as a whole, I want to appeal to you. We are slowly descending to the state of Haiti. Haiti started like this. Now, if you get government engaging goons to disrupt legal proceedings, including church worship proceedings, what are you telling the country? I want to appeal to all Kenyans that we stand up and say no to what is happening. If we don't do that, we are slowly descending into the state of Haiti. Patrice Kemuma Bosire hoyoro mubora kakurwa chinse mucha buruma sebunge ya nyalibali chache kaunti ya Kisii nyamatengi mani goba mwakerembe ya mono muskecholo kingo nyambane yole neganga yokuliye keroke bojumbe wa nyalibali chache asogosirwa nako bagachira enyumba yamate yarera makongwa yo yabereke gwetera ubatikana n'enyombe yabereke gotwa nabo igogesa Patrice asiriti umugako yamurikitu wikirufuta Tyson Manyara narobotirwa sinjira yobekira ase eyamate ya Beatrice Kemunto Bosire oyore omong'ena omoboraka korwa ekenyoro kia buruma nyalibali chache Kisii County oyo obeire kagwetera amakong'u ao buna ogosererwa n'omugako oye komenya ase enyomba eyemo n'abana baye bonsi nainde eyokonye egotwa nigo amwakeire mbuya mono ase Joel Okengo Nyambane oyo ogokerie ekero kia bubunge bwa nyalibali chache ase ogoyekerania eira arwete yokomoroseria enyomba enyia njama lietane ngoru kwa Beatrice Kemunto Bosire gaki nagokire mono mwesimi Okengo Nyambane gwachire gaki promise kwa rwete gaiga boruma goikeraniri gaki mbuya mono sana ayare gwankoreire ntebe gwakorera makumi amanene sana egekogera nigo narenge nyombembe igo narenge nyombe rwete bi ngonjokana n'abana tukorana barabwe nyombe yemo lakini buno mugako narara Nyambano ugachokarora ukayeria mariga ugankonya nande bono gwantinyiria mariga soko ngagachire nyumba igonkoire nelimbia mono abanyakenyoro boigo mbagokera obokonyo obwo na manena tokorera senke yeito yo mwaka late sereti aingwakera omwesimigwa oito Okengo Nyambane ngambu yamono ase eira arwete asoja kwagachira omwana oyo minte nyomba nande unyekiraniri bwagachire nyomba
yonde neighbor yo mwano yo siraga egento twarorege kone is a wonderful times that this Mheshimiwa Joel Okengo Nyambana has done for us. Ase chingakie chicho niko baria eira yogoja kumusira ase ekirogo ky'obojumbe bwa Nyaribari chache ase obochori bwakarebosio ayo gwakorire gento gyo kumiga igaboruma abantu baito bonsi morigereria kimorora yarakorire kose ni chuso sukera ngo chichorigereria ondusiria ase nyomba yarenge ngotu Nyasaye ito mukune kuno mwana yo Kengo erinde twararenga naisaine kugambira Nyaribari ya chache abantu bonsi pi barorega kone gyakorekanie nyumba roro cha bande nigo bakoruchi promise bakachingako bate abantu koreke imbago ikirania lakini ero ikiraniri ingo motore 2027 no tore ko monere. You brought a body from Nairobi which was costing about 75,000. You went into your pocket. Oh, it was wonderful. Yes. Continue like this. We thank you very much. Come down and see everybody. We are behind you. Kolipotri Gatembe, Kuroboruma Nyaribari chache Kisii County nje Wycliffe Tyson. Yemo nomulekito Wycliffe Tyson manyara hasoro botiru. Ikembe okurani bokurume haigeme yense EACC. Yokene kiribuna ngende teko beko mukyabo gokoro bokurume haigeme yense nebikurwa bigende teko mente kana mono haigeme yense anena sabarai. Ukona chinga kicho munyakiro wekyombe kyo piso fudi oginde. Iga terabuni gangenene yekyombe kyo no kwenne kibuna kiro monto anena barai ngwe kirani baro hobo karali abaygo barai burubia. Very sad state of affairs to find that many young people are openly ready and willing to participate in corruption given the chance. This is something that we must reverse. We must work towards reversing that so that young people are upheld by any actions of lack of integrity. Corruption undermines public trust, weakens institutions, and ultimately takes away the hope of the nation. Every act of integrity, however small, contributes to building a stronger nation. When we refuse to give bribe for service, when we report corruption, when our institutions strengthen accountability, when businesses choose ethical conduct, each one of us contributes to a better Kenya. Asoro tirumo nchumo ligeliano to ikaromo elio wa mangana magia yekyonga chinse bere chabono butko kulende chikuraga chinse yeningira nenkumanya senchira ejo bwikirano kulenda seli boli lieli tukolia lero ibirengera libyo kubatikana ne kyombe ke info track ikyokerera hange ekerengo kya barai anena sabarai ya barache ko iroborai bense asomura benso moskewira muruto atanga inene kerengo ke meronge tata igoro yemi obwati guna karonso 13 igoro yemia matiangia monedwe ni sifunani go barenge 12 igoro yemia asbego nabarai bande babwati igo chinse oyo akorokonere elkiolina kurunya kuana info track nabakora tiga toganyere bosio oyo akorokonere Chelsea oyo akote babuna tiga haina mangana abwaterani dia serikali asebyombe byo bigandete korwa haso wanchereria serikali asa tebire buna omurai wense umuskiwira muruto ni gare magega yabara yabo kubwatikana ne kerenge kyo asaruo kuboli cha saba Kenya kwene kibuna kubwati bare omurengo hore humuya oyokoro kunere Charles osoro obunhobo akote babuna habu kubwatikana nayo atabune yo nobokora asikyombe kyo kegendete kubwatoka oroboti origoro iyebirengerali hanena abo asobachori bole bosio ase kubwatikana no murai benso muskiwira muruta tangene kerango kemerongo etato igoro yemia kubwatikana karonso nabo igabara ibande babwati oyakoro kunera cheni fanyera koru Nairobi dera fifu agate babuna barabyabu banyarite bakoru ebirengerali ebyo kubwatikana nabo roboti oru bakoro kunera happiness nyabonye ko rusuni kago tebuna ebyo tali birengeraliye ebyaba Kenya wikiraga bumanchumu ligela
nongwekera mwali wa mwana mayaye kionga kulende chikoraga chinse nyaningirane kumanya senchira yobwe Bagaka ninjo enembe ninjo dorome mangana man bagina ninjo aye undigereti abo nkarukuma kengo andatinkengiri ndumura misati karumura misati konyegete gandire inedata ngakyoko ngacho muntu ngayayoli wano wose ngarwari to buli ubwenya moleo karokene nenchara mulite kyomeli mabere tayo chipotaka bwabere boke bono kumurukanga nigari kana nditalibo nkarukuma kengo andatinkengiri ndumura misati karumura misati konyegete gandire konyebwete gandire pio bantu baka uli mambya uje goko aku nanya sai nawe mubekerete ngakumambya yaya taliko aya kanyabuli ndumura misati nero muno buna abana butaka buli buli mechigweta gweta ngombe yenyi enyore moli ko ya bole nyore moli bazi nanda muchina ndakabana kamwana naho bakobyuka nkarukuma kengo andatinkengiri kandu bura misati karumura misati konyegete kandi uko natanganya lebe no kimu ngaisa liyo kora muntu ni wezo romanyera nga no kimu ya iwo no kora ko muntu makengo akengiri takengiri Bagaka ninjo enembe ninjo dorome mangana man bagina ninjo Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke miyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbya Kensalt egati ibintu binde binge wigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri omu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwe transaction number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne, no bate korya kundi gwe